ام دخوازین کو ایرو روژا دایکایه ام دبین روژا دایکان ام تما تواهیین دایکان و پیروز دکن ام دبین پیروز به لیم خوابن جبو گلک دایکان هر چخاص ام پیروز جبکن لی جبو گلک دایکان نای پیروز کرن گلک دایک لورا کو او ید روز کو جبو وان بویا وک روزه کی رش مرو نکاره ببیجه پیروز به براستی ام جارک دن ام تشتی کو ام بکاریم ببیجین ام توایی دایکان پیروز دکین ام هیویدارین کور پیش روزا ما جبو روزین خوش و گش کو بدل تدایی که نشک تدایی کروند که چاوان نبارینن هر دایک به ایواره به مالدا به هیویا زاروک خوبن به هیویا کو بوارا خلاته گلکی بینن ام روزه ورنگه به پیشوازی بکن ولی تماشاوانین هجا مجارکی دامین و دزانن کو سبا 14 گلانه روزا جشن زمان کردی و افجی جبو گله کرد جبو مب راستی روزکی به جشنکی پر مزن جشنکی برومت جشنکی پیروزه ام به روزه به تواهیین گله کرد پیروز دکن ام هیوی دارین و هر کس هر کردکی جبو جیانکی رومت خودید به زمان خود در که به زمان خود بپاریزه لورا جیانک به زمان مرد کاره بیجه به جیانک به رومتی جی ام جارک دن دوباره به تواهیین گله کرد روزا 14 گلانی روزا جشن زمان کردی پیروز دکن بلی هم دخوازین دست برنامه خود بکن میوان خوالو بدن ناسین بلی میوان ما یک یمین حوالی ما قطبدین ما مستیم هجا قطبدین فارقینی سپاس خیر هاتی سرچاوان دنگ بیجه ما یه دو امین جوانکی پر هجا کو ام دبین پیش روزا دنگ بیجه حوالی ما جعفر فارقینی اول جعفر تو بخیراتی سپاس خودش ترسی بله میوانی ما یه سیامین میوانی ما نه دنگ بیجه لی بله ما مستیم یه هجا ما مسترفحت ریوبری ناوندا گشتیین کردی داره ما به طایبت جبو کو سوا جشن زمانی کردی و ویل سر خبات وان هنه در حق خبات وان در حق جشن زمانی کردی دا جشن زمانی کردی چواته ما جبوی و خوان برنامه ما مستطب خیر هاتی سلام سرچاوان ام کیف خوشین بختوارین کوهون بروژه که بویرنگه دا بونه میوانی برنامه ما سلام سرچاواناتن خیراتن راستی بخوام ما گله کیف خوشین و هر چقاس بخمگینی به دلشواتی بجی امجی روزا دایکان لهمو دایکن کرد پیروز دکن و دبیجن جشن زمان کردیجی لهمو دایکان لهمو گله کرد پیروز به لیبراستی از دخوازم تشتک سر راست بکم بنگه ها جشن زمان کردی پازده گلانه جبر که پازده گلانه دا میر جلالت علی بدرخان کووارا هواره یا یکمین درخستیه اوجی بیه بانگو هوارا خودی درکتن زمان کردی جبر ویجی بله ما مصطفى انها دخوازم پرسکی جی بکم لسر يعني پازده گلانی دبواتیا خود زمان کردی دا و ججن هاتی قبول کرن واتیا خود دخوازین هندکی ما مستد سروی بسکنن يعني ام فهم بکن بله کلم کن جشن زمان کردی بنگه آخه وشاندنا کووار هواره کجالی میر جلالت علی بدرخان و هاتیه درخستن ام گلی کرد و درخستنا کووار هواره وکی هوار زمان کردی دبینه جبر که هوار وک رنسانس دست پیکا
هیکرنا زمان کردیه وک مانیفستوه بیروری و فراستا کردان آخوادی درکتنا زمان کردیه وکی به هواره هاتنا هواره آزمان کردیه مروف کاره بجه که هوار برهما پرورده بونا ما یا بزمان خواه جبر ویجی پازده گلانه جشن زمان کردی بنگه خواه جه کووار هواره دیگره که به درکتنا هجمارا یکمین کووار هواره تیپ لاتینی جارا یکمین ده الفابه کردی داجی هاتنه بکارانین و ایرو اف الفابه که هم بکارتینن جالی میر جلالت علی بدرخان و بسی یک تیپ زیرین هاتنه آفراندن دکوارا جرا یکمین دکوارا هواره ده هاتنه بکارانین و ایرو امجی وکی شاگرد وان و ریا وان شوپین و وی زمانی جی حتی که درفت مهبن تشتی که وره سر ملیمه تشتی که ام کاربن جبوی وی گلی بکار بینن امجی حتی کاربن ببن شوپ داره وان گلی سپاس مامستا اموان جارکتین بوی وسیله بریس به منت بیرتینین ام دبین بلا بگورا خدا راحت رازد دليوان شاد به شاگرد تيوان و او آلان قوام بلند كري از باورم و حيا بگینن آرمان جای و بدومینن سپاس بلی ما مستمنا سترانه کجی گهدار کن بلی کیک جعفر ام و دنگی تی خوش و زیز از باورم تماشاوانی مجی بیریا دنگی تی کرنه کرم بکم سترانه کجی تی دن گهدار بکم کرم بکم قرار جن هيا بفندو بدكو بدولا بحق فرسخ وخرب رمال فلك بشوته قواش حفصالي بردا حردو دنا رزل سرهم دو بنجي باي واي خدا ربيات قربانه دمش حفصالي بردا حردو دنا رزل لسرهم دو بنجي باي مرودور بارسي ما من اخو قرا تمام دول حدا شنو عجم بالغاره خدا أبزان جمر رنا حيبنا شرما أنا تعارى لا وراء 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 هل وراء وراء أخ وراء 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 قاضع من وراء لا لا قازا لا لا مال خراب ورد اللي مبحال مشود بسر مدايانا يانا مال شود ورد اللي مبحال مشود بسر مدايانا يانا زهر مخبامه مربخته مالدان وسلام دان وتجار دولتيه از بجن بخت وخودي كت مجارة من فيتك الكوا منا غوزل بخن فيتك كوا منا غوزل بفيتن يا أرزاني از رابع خباب مربختي مال دالو سلام دالو تجار دولتي بمن بخت وخودي كت مجارة من فيتك كوا منا غوزل فيتن يا أرزاني خدا أبزانا فقر دمال دنيا درس فياتك ومن قوز البخر جورس خراج در بحرانا أخاذا متور وراء أخ وراء قاضع متوراء خالق كريمة لو قندنا مالي لو جنار نواد بختي وخذ كتم لو قصورا من مزنك قاضع مقازنا
Sureti suare suasine khaline davale vetenik kağıtine deranu hur sedef mercanine Pozi vizdrava peçine çavere şıkıldane tülü peçe malumine vesmenge de kore zeri mamude şarap çave seri gul seri vidine Keçike vere müduaki muhadiş haliki aleme Hacı kazede zimni kama goze şavdu dıkatine Belki khari bike tücara dünya khari kanabine vere 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 le vere vere ah vere 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 qazamet vere سپاس سعادت خوش سپاس راستی مر بخوا وان جوانان وان دنگی خوش گهدار دکه دبین بزیدلی مرو دحله بله سعادت خوش سعادت خوش دنگی تا دو زمانی تا صاحب بله ما مست راستی ناخوازین زیاده تا بواسطه نجیلی بركو مجارمه و انها بواطيها زمان از دخوازم يعني هر دري جهاني يعني قبل ما جهاني درينه هر كس بهر اوي زمان خواه جبو پیشخستنا زمان بسالان ليكولين دكن يعني دبين كي ماسيك لكوده هي ام بوي كي ماسيه جهولي راكن يعني بالله تدريب دهلا بزانياري وان وأكاديميسيان وزمان زان تينكم دبن جبوك بيش خستنا زمان يعني ام بين جبو ما كردان و مريب چاوي واتي دكاره بين الزمان يعني مقابلكم مريب بده برهف يعني خوا ويكي دن تخيجي هف بده برهف مريب چوا يعني ام جگل خو چه بخوازين گو خودي و زمان در كevin واتيا وي بواتيا بنگه باش مر فهم كتاب جيش بله براستی پرسکی لگوری دمه لگوری روشا گلی کرد پر دجی ده مروف کاره گرنگی زمان بی هوای بیجه زمان و چند بنگه و دستبک همو تکوشن دمل تکوشن جهان جدنری و تکوشن گل کرد جدنری که او خاص بردل مزنات نداین او خاص جیان د بهارا تمن امبزن د تمن بهارا رنگین ده هات نداین جوان نوهاتی جیان خوش دست دانه دمت دنری همو بردل جبو چند زمان و ناسنامه هات نداین نه تنه تکوشینه گلی کرد تکوشینه جهان همو بیاوی تشتی که منها گفت براستی اب جسی سالی زیاده تره تکوشینه گلی بیولاتی تیداین گلک جانگوری پاکروانا جیان خوش دستان خاکرن فدای بیولاتی لی راست امکارم بیجن که خاکرن جانگوری چند دو زمانه کردی او زمانه به واتیاوی بیواته يعني أزيوار مية درج خو نها أوقاس بشتي أوقاس بردلين جران بشتي أوقاس شر الدجوار بشتي أوقاس دلشواتيان تدما دنيري كدما إيرو أم بيجن كدنا برا جل كرد و دولة تركيا دا بر بهواتنا كهبة لهواتنا كهبة خطي جل كرد إيه صور چنه چانده زمانه او ناسنامه که ناسنامه جی راست خو به چند زمان وگره دایه اوجی بمده فهم کرن که اوقاس بردل اوقاس شرو پفچون جبو زمان چند زمان آتنه دایین جبو نویجی گل کرد دوی به وی سکنو هلوسته به وی زانی نزیکی چند زمانی خواه بفه ایرو ام دنیرن دی ساجی گاوا که ام وی 33 ساله 30 ساله تکوشینا گل کرد ام بدن برچاوان و روشا 7000 حب گرتین گلی کرد گرتین آزادی کو ایرو اف سکنو هلوستا کو دادگاه هندا نشاندن و اصرار پاراستنا به زمان دایی که
براستی و گرنگی شغل برچوان راتخه گمت دزانین و ایرو جبونا ویجی ام وکی گلی کرد وکی ام بیجن کوملاین که جبو چند زمانه گلی کرد دخابتن ام جی و گرنگی وک رومتا کی گلک بلند و گرانبها دبینن جبونا ویجی خود هر ججنه دا ام جگرتین آزادی را دیلن آزادی را ام قرطان دشینن و اوجی ام دخوازن که وی گرنگی بگل جی بدن زانین که او قاس وی هلوست وی سکنه جبوی ما او قاس برومته او قاس سربلندیه و شما مستعمی مجال خود جی امانه امی بدومین لوا برفره اف امی هندگی برفره لسربی بسکنی بله یا وقت بدین کرم کی ورا عبد الله هاوي من لو وندي او بايزه هاوي عورا لعورا سنة قدراني برخي اخوينا لولا مدي بسبي مرتا دلاشا شازبيه هاوي لدور سنة خبروهاني برخي وعبد الله من دلالي بريندار سر مايه او شيء باري حطاني شرق سبين على جبابين خنا تبته هاوي بروجه دكيشيا كوز كل قارشين يا راوي لعيني خدا ناني برخي ورا عبد الله ابنا لولا بسبي ازرام خاني كي چكي هاويج عبد الله خوي خان زرد يدا برخي اخوينا لولا از دريو باجا لخي هاوي جال يقيم لدا برخي إيرالا حيفا منا كشتنا عبد الله من دلالي كشتن كاري مرايا جعولو حطاني فيقا دويج برخين الكويج كيري رايا بلي حيفا مثل وحيفا جيرو بيضا اوي نراس لو كاسر بخيلي يهرب خيدم سلمان بابيضا برخي ورا عبد الله اوي من لولا او بايزه بسبي امير رابي اوي مال خوي باركن برخي اما چیدو پرده خوبونه هاوی لباره اگاکن لا اما کاچو گریه خل رو دربه هاوی زوزانا اکارکن برخه از شروع مرزاله عدل خوی خازه هاوی دبچی تو پرده قاطرا پیشی راکی مللا حيفا من غائل كشتنا عبد الله من دلالي كشتن كاري مرايه جعولو حطاني فقاد في جنب الخير كويج كيري رايه
بله حیفا متل و حیفا جیرا و پیدانو را سلوبو کاسر بخیلی هاوی نزاد پاشلا کت خوراکم برخی هولا لولا پایزا رنگینه و کاتیا سر پرکرادیا تبرا ماجر روان گوره سر چا دارو بر هاوی حال من بین برخه سعادت خوش مامسته راستی دمکی دریجه ما بزود افستران گهدار نکنه یا افستران ام غریبه وانستران ما یعنی ام دخوازیم وانستران ویرنگه گهدار بگیم دو زمانی تا ساوس پس من هست کی یا جی گله کی یا جی نتوه کی به زمان خود نه آخه و زمان خود جیان آخه روزانه ده همو قادن جیان ده بکار نه اوج راستی آخه دورد که لو ماجی رامانوره کی نافدار هست دبیجه کو هک گله کی لزنجیران خستبن و شلاند بن او گل هین آزاده ji dest bigir pasaporta wî bila bêkar bimîne lê doşeka ku li ser radize û masaya ku li ser xwarinê dixwe hebe ew gel hîn dewlemend e lê belê ku çand û zimanê bav û bapîrê gelekî jê hatibe dizîn wê demê ew gel tune û wenda ye giringiya ziman ew xas yani ji aliyê gelek em bêjin ramanwer zanistan ve hatiye gotin em dikarin bêjin ku gelê Kurd êdî piştî ew xas şer û pevçûnan piştî ew xas têkoşîneke dijwar êdî vê giringî û em bêjin wateya ziman çand çi ye ji bo gel û neteweyan êdî baş dizane û bûya wê tev digere em jî li bendê ku ne bi tenê gelê Kurd siyasetmedarên gelê Kurd şaredarên gelê Kurd hilbijartiyên gelê Kurd bi vê ziman çand û zimanê jiyana xwe bidomînin jiyana xwe bi dîroka gelê Kurd biborînin em dikarin bêjin ku bi rastî ji bo gelê Amedê heger em dibêjin Amed keleha demokrasiyê ye û navendekî Kurd e divê hemû rayedar û rêvebirên sazî û rêxistinê vî bajarî û heta em bêjin ê gelê Kurd di kar û xebatê xwe de divê zimanê xwe bikar bînin loma jî em dibêjin ku îro ev helwesta van siyasetmedarên me girtiyên me bi rastî jî yanî wek tevger wek em bêjin tevgera têkoşîna gelê Kurd piştî têkoşîna ew xwe salam em bêjin têkoşîna xwe de zimanê serdestê xwe bikaranî û em bêjin ji sala 2006 vir ve jî ji aliyê gelê Kurd ve pir awakî giranî bi giringiyekî mezin zimanê Kurdî tê kirpandin tê nîşandan ku gel bi çand û zimana xwe heyî dibin û êdî ez bawerim gelê Kurd jî di vê zanînê de ye û bi vê helwest û nêzîkatiyê wê nêzîkî çand û zimanê xwe bibe û di jiyana xwe de jî zimanê xwe bikar bîne. باشه ماموستا راستی دقیق دو دقیقه من مایل باید من دقیق دو اجی دریج بکن اول من شیار دکن هب راستی زمان از باورم حیا زمان نب زمان بازرگانی یعنی زمان کولانی زمان بازرگانی هر کشتی من بجیانا من به دروا به چون و هاتن و دانوستاندن از باورم مرو نکاره زمان باش کار بینه و کو به ام ایدی زمان باش دمشه چه مرو یا به چند دقیقه نامسته بله بگمان یعنی دم مرو بل راستی زمان کردی دنیره مرو دبینه که
ev durmayın u paşlamayın azmanı Kurdi ki hatta İro ev işte ki aliye neyni ve de zamanı Kurdi de hatiye jiyin jiboy ki zamanı Kurdi aliye desladaran ve nebiye zamanı aboriye bazırganiye dema lxandekare ki dineri xandekare ki em bejin zarokên me hemiye hene diçin dibistanê me em bixwe heman tişta di jiyana me de jî pêk hatin dema ku em zarokê xwe dişînin dibistanê em dibêjin bila hewcê kesî nebe bila karbezikê xwe têr bike û ev ziktêrkirin jî rast rast bi perwerdehiya Tirkî vegirê daye dema ku bi Tirkî nizan ben nikare di saziyeke devletê de be xwediyê kar nikare bibe karmendekî jî yani ev li ser gelê Kurd hatiye ferz kirin divê tu vî zimanê hîn bibî ji bo ku tu birçî nemînî ji bo ku tu karibî zikê xwe têr bikî ji bo ku tu karibî devara mala xwe bikî divê tu vî zimanê zanibî ev yel ser me hatiye ferz kirin ji ber wê jî ev giringiya ev kirpandina we gelek dicî de bi rastî ji bo ku zimanekî di nava gel de bibe zimanê gel bibe zimanê jiyanê bibe zimanê jiyana rojane bibe zimanê jiyana her qada ku niha rayedarên Tirkiye wekî qada cemawerî jî bi nav dikin divê ew ziman ji aliyê civakê ve bibe zimanê bazarê jî bibe zimanê sûkê jî bibe zimanê aborî bazirganiyê jî ji xwe ev tengasiya ku niha zimanê Kurdî dijî zî bi rastî ji bo ku ev ziman heta niha ew derfet nehatine dayîn ji aliyê desthilatdaran ve ji aliyê dewletê ve ji aliyê serdestan ve yani gelek Kurdek vê rengê bifikir bê ez bi Kurdî baş kar neynim Kurdî hîn nebim ez nikarim zikê xwe têr kim yani ez debara xwe nikarim bikim ez ê bê kar bimînim heya Kurdek bi vê rengê nefikire nikare bê çareseriyê jî bikine ew rastiyeke wek em bêjin komeleya lêkolînê pêşbevbirina zimanê Kurdî bi rastî bi gelek sazî û rexistinê me re me hevdîtin kirin wek hûn zanin mesela di çarçoveya rêveberiyê herêmî de me bi gelek şaredar xwe re jî hevdîtin kirin û ku hûn dizanin di karê xizmetgirtinê de gelek xebatkar jî ji bo şaredariyan tên girtin em bêjin ajokarên otobosan hene xebatkarên paxijiyê hene her wiha karker karmend divê demê de gelek pêdivî jî çêdin ji ber ku xizmetên gelek giring jî bi rastî ji aliyê şaredariyan ve tên kirin û her wiha jî pêdivî pêwîstî bi xebatkaran jî çêdibe pêşniyar me ji şaredarên xwe re birin me got ku ji girtina van xebatkaran bira krîterên me zanîna zimanên Kurdî jî zanîna zimanê vî gelê jî hebin bi rastî şaredarên me jî gelek bi kêfxweşî pêşwazî kirin ev pêşniyazên me lê em bawerin êdî wek wed serî da jî gotibû êdî wê bikaranîna zimanê Kurdî di pêşerojê da wê bibe pîvan û krîter jî ji bo ku mirov kar vekarekî demame qedema Musta banga we çi ye çend gotinan bele yani bank dixwazim hinek qala di çarçove pazdê gulan cejna zimanê Kurdî de van çalakiyên ku em li dar bixin wana hinek bijmêrim wekî me serî da jî gotibû me ji girtiyan re ji xwe qertişand ji hemû girtîgehan re niha li Cizîrê di çarçoveya Mêrîcana çand û hunerê de li wê derê jî dîşa bi münasebeta ku ev hefteya zimanê Kurdî ye cejna zimanê Kurdî ye em li wê derê panel tên darxistin li ser ziman me ji 27 şaxên xwe re bernameya xwe rê kirin bawakî navendî li gorî derfetan em karin bêjin li cî û deverên ku van 27 şaxên me hene li hemû deran li gorî derfetê wan panel şahî meş daxuyanî wê bên li darxistin ji bona Amedê em karin bêjin me 5000 heb belavok amade kirin û hatin belav kirin her wiha jî daxuyanî û meş wê di pazdê mehê de di pazdê gulanê de ew jî li dar kevin daxuyaniya me roja pazdê mehê pazdê gulanê
saat 4 nivada liber avaya Kurdî derê navenda giştiya Kurdî derê ve daxyanî bê dayîn û li gorî ku em di pênca da li parka Daristan yani orman parkê bin em ê meşekîl dar bixin bi pankartê xwe bi dewîzên xwe bi em bêjin enstrûman û erbaneyê xwe em gel vexwînin ku em herin li derê şahiyê dar bixin di şahiyan me de jî hunermendê me hene hunermenda hêja Birêz Mizgîn Tahir her wiha koma Agrê Agrê Rojê û her wiha Rênas Amet wekî hunermend wê tevlî wê şahiyê bibin em hemû gelê xwe vedixwînin û ji xwe di çardê mehê de jî li navenda çandeya cêgerxwîn hemû sazî û rêxistinên meyên sivîl vexwendîne me vexwename jî ji hemiya re rêkirine resepsiyonekê ji bo nasandina kar û xebatên Kurdî derê ku heta niha çahatiye kirin derbarê zimanê Kurdî de wê were pêşkeş kirin û hemû saziyê me vexwendîne ew jî roja çardê meyê heftê êvarê de wê resepsiyon dest pê bike wekî daxwaza dawî jî banga me dîsa li dê û bavan heye ku zarokên xwe bi zimanê xwe bi zimanê Kurdî mezin bikin jiyaneke kurdewar pêşe rojeke kurdewar ji wan re diyarî bikin bi vî hawayê û di dawiya axaftina xwe de jî ez dibêjim kesên ku di derbarê ziman de me anîne van rojan ji Elî Herîrî heta Melayê Cizîrî ji Baba Tahirê Ûriyan heta Feqiyê Teyran ji Ehmedê Xanî heta Malbata Bedirxanî ji Apê Feqî Apê Musa Seydayê Cegerxwîn Seydayê Xasî kesên ku me anîne van roja em ji hemiya re gelek gelek spas dikin û bejna xwe li ber wan tewînin wan bi rêzdarî bibîrtînin her wiha jî kesên ku ji bo çand û zimanê Kurdî niha kedê didin û kesên ku ked dane em ji wan re jî spasiyê xwe pêşkeş dikin û silavê rêzê xwe ji hemiya re dişin. Em jî gelek gelek spas dikin ji bo wan daxuyaniyê we yê giranbiha gelek spas mamoste. Bi rastî demê têra me nekir dem têra me neke lêbelê mixabin dema me pîvane em çav bikin em zêde nikarên dirêj bikin me xwest çend deqa jî me çend deqa jî zêde kir lêbelê cardin têra me nekir em jî hêvîdarîn ew hestê me xwestekê gelê me wê yek yek demekî pêş de wê bên cî em hêvîdarîn ku cejna zimanê Kurdî bibe wesîleya aşîtiyekî mayînde aşîtiyekî bi rûmet aşîtiyekî azad lewra em dibên gelê Kurd jî maftare ku wek gelekan gelek gelan û bi netewê din azad û bi rûmet bijî jiyanekî bi dest bixin em spas dikin ji bo hatina we belê heval Cehfer em ji bo hatina we spas dikin gotinek tu gotinê we hene hemî dikarin xatirê xwe bixwazin bername te re serketin dixwazim wan dinşe baş spas heval xwe bikin هیچ خاصی انسان کلمه گوداری کیه سلام و حرمت مدیساش تمام را هنه و ج برنامه ترا و ج گن کیویرا و جمالا دنگ بیجارا خاص انسان کلمه گوداری که سلام و حرمت مش تمام را هنه ام سپاس جوانات خواست بله هم جی سپاس کن جبو و هم ماموستا سپاس جبر کو و ایشه بخود نامه من نشکینان هم بونه میوانه ما ام سپاسیا خوش ولا پیش کردن کن ام هیویدارین دمین پیش دا میگلک برنامه و به خوش و گش پیش کش بگیم به تایبت ام جمع مستعی خویین هیجا جبو او آگاهی گرانبها به نرخ به مرا پارو کردن ام بخباتی ودا سرکفتن دخوازین ام هیویداری از تشتکی دیجی دخوازم من وقت شاگردکی قبول بکن از خوازم سریل وقم از جی پدویه میجی براستی به زمان هر از خواز بر برنامه چکم جی لیولی از کماسی خود بینم پدویه من به پرورده هیک و ام هیوی خورتر بکن بنگهتر بکن سپاس ماموستا سرسرا سر شبان بری تماشاوانین هیجا مخابن دمام ایشفجی قدیا لیولی ام هر خاص براستی دست مجوانه بم نخوازین جوا وقت اینجی لیولی ابجی راستیه کی میم مبدس بگه دا د مجاران برنامه خود دست بگیریم مجاره که داویا برنامه خود دخوازین وانان دوباره بکن روزا دایکان کو
مرف دایکارا تنی دکار دست و پیه وان ماچی بکه لیبل مخابن جارک دین مگوتبو جه گلک دایکین کرد به ججنه به روژه وک روژه کی ججن نکارم پیشوازی بکن لورا دلیوان هر تم دشوته ام هیوی دارین کو اف روژ ببه وسیله دمین روژه خوش کو جارک دین روند که دایکان نبارن روژه خوش و گش شاهی و آزادی به هفرا برومت جیانکی ام درواز بکن آدن ججنا پازده گلانه ججنا زمانی کردی ام وی روژه به طایبت تواین گلی کرد پیروز کن لی ام دخوازین هر کسی که کرد خودی دوی رومتا خود درکه لورا زمان گلی به زمان گلک به رومتا به هر تشتی رومتا گلان رومتا کسایتیان رومتا مروایی به زمان دایه حوجه مرب و رومتا خو بپارزه خودی درکه ام دبین حیا برنامه کی دن حیا هفدیتنه کی دن بمینن خیر و خوشی دا شاد و بختوار بن شب باش